Shuti bakunze ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri kigiye kugaruka ku makuru atandukanye avugwa mu Rwanda ndetse avugwa no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turatangira ku nkuru y'umusore wishe nyina amaze kumwica, nawe yikata igitsina ariko abaturanyi bamusanga kitaracika burundu ngo kiveho. Hanyuma amakuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ifatwa ry'undi muyobozi ukomeye wa FDLR uzwi ku izina rya Tokyo nk'izina ry'intambara, ariko amazina ye ubusanzwe yitwa Yoweri. Hanyuma turaza kubabwira n'ibitero leta ya Kinshasa yagabye ku mutwe wa M23 Icyanzu. N'andi makuru atandukanye. Ikaze mu biganiro byacu, nimwibagire gukora share, subscribe, like ndetse na comment. Nkuko nababwiye, amakuru aturuka mu karere ka Rusizi avuga ko umusore w'imyaka 20 wo mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi akekwaho kwica nyina amukubise ikintu mu mutwe. Bikekwa ko yakoreshejwe no kugira ngo ahite amuzungura. Nyuma yaho bimenyekanye, yahise yikingirana mu nzu yikata igitsina ariko nticyacika. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rwibutso, akagari ka Gatereri, umurenge wa Butare, ni ku wa 23 Ukwakira 2025, ni kuvuga ni kwa kane ushize. Mu masaha y'umugoroba nibwo abaturage bamenye ko uwo mubyeyi yitabye Imana, babanza kugira ngo yazize uburwayi kuko yarasanzwe n'ubundi arwaye. Bukeye bwaho, ubwo bateguraga imyango yo kumushingura, bamaze gupfuba imva cyangwa gucukura imva, umwe mu baturage yagize amakenga, arebye umurambo asanga nyakwigendera bamukubise ikintu mu mutwe. Urumva, bamaze kubona ko bamukubise ikintu mu mutwe, ako kanya bahise bakeka ko umuhungu we niwe wabikoze. Bamushatse ngo babimubaze, yinjira mu nzu uwo muhungu arikingirana, bamukinguje ku ngufu basanga amaze kwikata igitsina ariko kitaracika ngo kiveho cyose. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare yitwa Jean Pierre Ntawizera, yatangaje ko uyu muryango utaruzwi mu miryango ifite amakimbirane, ni ukuvuga bari basanzwe babana neza. Hakekwa ko yamwishe kugira ngo amuzungure imitungo mike afite kuko yari umukecuru w'umukene. Yasabye abaturage kwirinda gushaka imitungo bitanyuze mu nzira. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakabuye mu gihe iperereza rigikomeje. Twifurize uyu mubyeyi nyakwigendera kugira iruhuko ridashira, kugira ngo iruhuko ridashira Imana imutuze aheza. Ku munsi w'ejo, Colonel Samuel Nsabimana, uyu nguyu ni wa M23, yerekanye ku mugaragaro umwe mu basirikare bakomeye, mu bayobozi bakomeye wa FDLR witwa Tokyo, ariko izina rye rya nyaryo yitwa Yoweri. Bivugwa ko uyu Tokyo avuka mu burasirazuba bw'u Rwanda, akaba yarafashwe n'abasirikare ba M23 mu gace ka Masisi, muri teritware ya Masisi niho yafatiwe. Uyu nguyu akaba ari umwe mu barwanyi bakomeye ba M23, nkaho mu gihe cyashize yigeze gufatanya n'uwitwa Jean-Marie Ignace Dunia wa Nyatura, afatanya n'uwitwa Tigre n'abandi bo muri FDLR bakora
ubwicanyi ahantu hitwa Kibarizo, bakorewe ubwicanyi bukomeye cyane, batwika n'amazu menshi cyane y'abatutsi bahatuye. Hanyuma uyu Tokyo akaba afashwe, akaba nyuma yo gufata Gakwerere, uyu Tokyo akaba abaye uwa kabiri ukomeye mu bayobozi bakomeye ba FDLR ushoboye gufatirwa mu burasirazuba bwa Kongo. Akaba mu minsi izaza byari byo byose akazashikirizwa u Rwanda nk'uko Gakwerere nawe bamushikirije u Rwanda. Uyu General Gakwerere yari yafatanywe na Majoro Gilbert Ndayambaje nk'uko mubizi, afatanywe na Sergent Major Sabimana Augustin na Sergent Mupenzi GMV wari escotiwe. Aba nibo bari bafatanywe na Gakwerere mu gihe cyashize. Hanyuma amakuru yibanze uyu Tokyo yatangaje ko bari basanzwe bakorana na FRDC, bagakorana na SAMI, bakoranye na SAMI DRC nubwo yavuye muri Kongo, ariko bakoranye nayo, ndetse bakaba ndetse FDLR nyinshi zikaba zarimutse zijya gutura Walikale, Lubero na Mwenga n'ahandi hatandukanye. None kibaza ko guverinoma ya Kinshasa ikomeza guhakana ko na FDLR zihaba, cyangwa ikaba yaratanze imbuzi kugira ngo biripotinge, ariko bikaba bigaragara ko bagifatirwa mu ntambara. Ibi nibyo mu by'ukuri bigaragaza ko batigeze biripotinga nk'uko bahoze babitangaza. Andi makuru ni uko kuri uyu wa gatanu idrone za gisirikare cya FRDC zashoboye gutera ibirindiro bya M23 biri ahantu hitwa Cyanzu, bangiza ibintu byinshi cyane. Hari n'andi makuru yarari ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri utapfa kwizera, nuko ngo Wazalendo bamaze gufata ikirombe cya Rubaya, ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya. Aya makuru niba ariyo niba atariyo turaza kubimenya mu masaha ari imbere. Turacyarimo kubakurikirana, mu gihe twasanga ariyo twaza kubabwira muri rusange uko byagenze. Ngaho nguko aya niyo makuru twari tubafitiye. Turabasaba gukomeza kuguma mwumva mukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News 24. Imana ibarinde, Imana ibagire neza.